เธอมาก่อนเธอทำให้ฉันเลยลืมทักออกแค่อยากจะบอกเธอทำหัวใจของผมละลายละลายบอกเธอสักกี่ครั้งแต่ยังน่ารักเหมือนเช่นเคยอยากชวน Hello guys, once again this is Bisaya Mama Vlog. So to this video guys, padulong mi sa Salay Misamis Oriental nga kaliguanan. Sa suba na siya guys, kay mga ligo mi dito kay kahapon man among fiesta. So usually gyud sa mga Filipino is pagkaugma na mga ligo magyud ta. So mo to padulong mi dito kay or mga ligo mi. Dala-dala na mo among mga sobra-sobra nga mga sudan kagahapon. So padulong na mi diha nga dapit kay naadaga nag-ingon nga tsada man kuno. So sulayan nato kung tsada ba gyud. So suba na ni siya guys, suba diri sa Misamis Oriental. So tanaaw nato karon kung unsa gid ka tsada ning dapita diri. Yan see. So daga nag-ingon nga tsada, bugnaw, presko ang tubig. So ni ana ta guys, niabot na ta, niabot na mi niabot na mi. So na ako mga kapamilya, mga kapuso. So makita na to ang tubig guys, no, murag wag gi char tinuod gid nga murag tsada gid siya. So mas makita pag ginanato siya unya guys. Oh wow, very nice kaayo. Presko kay siya guys, o feeling na ako is tsada gid siya kaliguan karon. So moto na na ako mga kapuso, kapamilya ong tsuba ek oh pila bayad ya. ฉันไม่ได้ตั้งใจเธอไม่ได้หลอกฉันมันคนเจ๋งแค่ขอเธอมาก่อนเธอทำให้ฉันหลงเลยลืมทัก So guys, since udto naman nag-abot mi dani, so nag-start na sila og kaon. So tanaw na to ang view guys. Wow, grabe. Sa gustong mo anhi diri no sa Misamis Oriental, diri ni sa Salay. So libre na tanan guys, walay bayad diri. Only lang cottage is naay bayad nga 100 pesos, pero ang imong pagligo is unlimited. Wow, grabe, sulit kini imong pagligo diri. Taman sa kadlawon kung gusto ka. Naligo. ฉันไม่ได้ตั้งใจเธอไม่ได้หลอกฉันมันคนเจ๋งแค่ขอเธอมาก่อนเธอทำให้ฉันหลงเลยลืมทักออกแค่อยากจะบอกเธอทำหัวใจของผมละลายละลาย Guys, mo na to no, la, busy na kay sila og tackles guys. Oy, grabe gipanggutom na gid sila guys kay udto na baya. So ali guys, ngaon ta. Tackles is life ni karon kay gigutom ng mga bitok sa mga toucher. sorry sa word. So busy mi og pamakals karon guys kay udto naman. So later ani is busy pod mi og ligo-ligo. So mga kaigsuunan, mga pamangkiners, mga kabanabels, mga ka-friendship, kapuso, kapamilya, what's wick. So muna mga sword earn o mga bilin-bilin ng mga sword earn sa fiesta. So bit-bit na mo na tanan kay para while galigo-ligo. So kaon-kaon sad ginagmay. So mao na sila among mga ka-oberns. So nag-hi na sila. Ala, sige. Bibo ka silang kaon, guys. Bisag asa na sila nilintod. Basta kay makapwisto lang ug makakaon. Munang life sa probinsya, guys. So, sa taga-syudad, so, diri makita ninyo sa mga life sa probinsya. No? Simple but happy. So, wow kay ang tubig, guys. Lami kay itampisaw dere ba? So sa gapangita dira og place nga libre, way bayad. So anhin na mo diri sa Salay.
Salay River sa Misamis Oriental. Ang cottage ra na ay bayad 100 kung namoy dala. Pero kung wala may kabayad nga 100, pwede ra magyapon mo anhi diri. Dili na mo mag-rent og payag nga lutaranan sa inyong mga sudan. Ibutang yung sudan dira sa kuan good, hapinan yung daon sa saging. O di wagi may magasto biskag piso. So wow kay ang tubig guys, grabe ka refreshing oh. Wow, daghan kay mga batanon nga nangaligo, mga youths. So makita ninyo ang view guys, wow kastanan. So sulit kayong paglaag diri kay gawas nga walay bayad, unlimited yung pagligo. Bahalag taman mo sa kadlawon diha magliligo ay diha. Taman og kanus ang mangurog na yung mga simo dira. So okay kayo. Okay kayo diri nga dapit. So I hope ug sa mga nagplan diha laag na mo diri. Kay sure gid ko nga malipay mo og basta basta unsa na mao na nga basta. So feel at home lang tay kay diri nga dapit no, mura sag si kinsa na first timer man pud ay daring dapitan no. So welcome sa atong place there is a Misamis Oriental. So once again, this is Bisaya Mama Vlog. So keep on watching. O sa mga bago pa sa akong channel, please subscribe. Click the notification bell para updated mo sa mga bago na akong videos, and like, share, comment pud mo sa diha kung sa inyong gusto i-comment para pud at least natay mabalaan kung sa inyong gipanghuna-huna dara ba o no, willing man sad ta mo reply sa iyong mga comments. So muna mga view diri guys, so mga kakahuyan, so maong bugnaw kay daghan di siya kakahuyan, mga kalubihan o whatsoever, whatsoever o muna siya, muna yang place. So thank you sa tanan nag-view, sa nag-like, sa nag-subscribe. I hope na dili mo mapulaan sa akong video guys. So I think this is it. I think that's it. Mora ni ako i-share ninyo dali nga videos guys, ang place diri sa Misamis Oriental. So keep on watching. Bye. ฉันไม่ได้ตั้งใจเธอไม่ยืนหลอกฉันมันคนใจง่ายแค่ขอเธอมาก่อนเธอทำให้ฉันหลงเลยลืมทักออกแค่อยากจะบอกเธอทำหัวใจของผมละลายละลายมองเธอสักอีกกี่ครั้งก็ยังน่ารักนั้นเช่นเคยอยากชวนเธอเต้นมาบ้างลำเลยเธอชอบที่เต้นเลยชอบเธอไม่ใช่เธอฉันไม่ได้ So guys, para natay remembrance diring dapita, so mag picture sabi. So mana may picture, so manguli na mi. So sorry kay sa video kay murag na unsa naman niya oy, na gamatoy naman inon kaayo niya kay ang porma sa cellphone na takilid man. So padulong na may uli guys. Gabaklay na big papauli. บ้างเลยเธอชอบที่เต้นเลยชอบมัน